Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Šuma je moj univerzitet. Znači, ja sam već ranih 70-ih pripadao jednoj grupi avangardnih umetnika u Novom Sadu. Živeo sam u jednoj urbanoj komuni 7 godina, ali tek sa dolaskom u šumu, znači 1977. moja žena, dete jedno, ja i nekoliko prijatelja, naselili smo se u jednu napuštenu kuću na planini Rudnik u selu Brezovicu, sam doživeo emancipaciju svoje ličnosti i na neki način zakoračio u jedan san koji sam video još kao mlad čovek. I ja kao da sam intuitivno uleteo u šumu ili, kako kaže Dante, nogom kročih u tamnu šumu ja i krenuo ka svojim sopstvenim iskustvima. Tako da na neki način sve što sam poimao, sve što sam stvorio, a to je već jedna mala istorija od 36-7 godina, jeste neka vrsta zahvalnosti šumi. Tako da sam ja, recimo, od primjera sada, pošto se bavim književnošću, bavim se teatrom, bavim se likovnošću, gotovo celokupnu svoju inspiraciju pronašao u tom neposrednom odnosu sa prirodnim svetom. Znači, ja razgovaram sa stablima i nastaju moje pesme, eseji i tako dalje, i to skoro mogu da nazivam nekom vrstom floralne tekstualnosti. Znači, uslovno rečeno, ja mislim da ne pišem tekstove ja, već biljke. Moje pozorišne predstave nastaju tako što posmatram srne, posmatram ježa, posebno daždevnjaka, to je jedna od omiljenih životinja u mom životu jer je nespretan, jer je pun radosti i borbe za život, jer je on jako spor, a opet s druge strane ima tu narandžastu koloritost koja te opominje da ne smeš da budeš agresivan prema njemu, jer ima jedna mitska priča, ako zgaziš na salamandera, on tako cikne da ćeš izgubiti sluh. Ne verujem onoj percepciji koja ne veruje percepciji mrava. Znači, ja mislim da savremena misao i umetnost danas treba ponovo da zavuče svoje interesovanje u ništa, u neku vrstu nepriznatih svetova, a to su recimo životinje, biljke, to su vetrovi, to su prazni prostori, tišina, mir, jer je tu jedna vrsta nove, neporedbene estetike. Volim da kažem da se bavim umetnošću koju ni sam ne razumem, ali u svakom slučaju to su moje vizije, to su moji snovi i šuma mi je u ogromnoj meri omogućila da ostvarim svoj san. U šumi i ovako način kakav ja živim, koji je zasnovan na autohtonoj ekonomiji, možeš da živiš bez novca. Ja sam prvi 15 godina skoro živeo bez dinara. Ono što mi danas prepoznajemo, to su enormne količine novca koje više nemaju ekonomsku vrednost, nego označavaju moć i jednu vrstu vladalačke osjećajnosti da kad imaš puno novaca nešto značiš, ali inače veliki novac ne znači ništa. Znači ti u prirodi možeš da imaš hranu, možeš da nađeš ogrev, evo recimo ja sakupljam grane i tako ložim vatru zimi i recimo za ovih 36 godina oko 20.000 evra uštedio sam samo na tim palim granama, jer nijedno drvo još nisam do sad posekao zbog ogreva, niti zbog građevinskih materijala. I moj osjećaj da novac nije sve, da novac naročito nije vreme, to nikako, i da jeste jedna nova, tako da kažem, iluzija da nova čoveka čini sretnim ili da može da mu priušti sve. Više verujem u emocije, vreme, svetlost, duh. Znači, to su elementi koji su meni mnogo bogatstvenije karaktera od novca. Naravno, kažem, ne treba novac apsolutno ignorisati, ali možda je lepo da čovek plemenito se odnosi sa novcem i prema novcu, a to znači kad ga ima viška da ga deli. I to je nova ekonomska revolucija, kada bogati počnu da dele siromašnima, da ne bi došlo do revolucije kakve do sad poznajemo, a to su krvave revolucije. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.